kitabu cha Mhubiri muriango ni wa 10 fikianza mutsora wa kwanza hadi wa 10. Suha chakuriacho mazini nawe baada ya siku nyinji undakipata kaheri. Gaja maliyo wa atu afungahe hedu hata anane, maana kumanya si indapata jangarani. Maingu yakizala mazi mbula ni kunya, muhi ukigwa luhande lwa kwa mwaka hedu lwa kwa vuri. Jo ugbajo ndo undijo lala, alolaye peho kandalaya, alolaye maingu kandavuna kitu. Jo urijo kudima kumanya muhuye wa uzima ungirajo kahi za misoza ya muho. Ndanini mwamameye ndijo kudima kuelewa mahendo ga Mulungu aumbaye kila kitu. Laya mazacha laya ziloni, maana kumanya kala ni mbeyu hiyo indiomera. Ni ya mazacha hedu ni ya ziloni hedu kala zosi zindakala mbizo. Mulangaza unatsama na kulola zuwa kuna fahiza mazo. Mutu akishi miaka minji na afurahie miaka iyo yosi, ela na kumbukire kukala siku mbii zindakala nyinji na kukala gosi gandigo kuza mbereni kagana maana yoyosi. Kijana, furahia ujanao, moyo wakwako ukale na raha wakati uchere kijana. Tuwa mahenzo ga moyowo na tamaa ya matsogo, ela umanye kukala Mulungu anda kuhukumu kulengana na gago gosi. Usa wasiwasi moyoni mwako na uwi mwirini mwako, pakukala ujana na nguvuze kavina maana yoyosi.